Iwer dem Schwarze Meer awer an internationalem Luftraum huet russische Kampfflieger Reaper Drohnen rofgeholt. Den Tipp vun Drohnen gëtt fir Iwerwachungsflieger Spionage agesat, kann awer och fir Luftattacken genutzt ginn. Russland ass lo extrem drëms beméit, d'Iwerrechter vun der performanter Drohnen am Schwarze Meer ërëm ze fannen. An engem lächten Erfor a Frankreich probéieren Gewerkschaften an Manifestanten nach Pensionsreform ze stoppen, an der virgesinn ass de Pensionsalter vun haut 62 op 64 opzesetzen. Am Normalfall ass virgesinn dat Gesetz Moore am Senat an der Assemblée nationale an engem lächte Wort durchgeht. Cette loi sera défaite. Elle sera défaite soit demain par nos voix à l'Assemblée, soit elle sera défaite après-demain, plus tard, par les voix des gens. Quand il y a 2 Français sur 3, quand il y a 3 salariés sur 4 qui refusent cette réforme-là, dans la durée, cette loi n'est pas légitime et cette loi sera défaite. Zu Brüssel halen Flüchtlingen a Migranten zantere sondege Regierungsgebäi besat, dat Eidelstung iwwer dems d'Infrastrukture fir Migranten iwwerfëllt sinn. These are people who arrived in the last month, most of them a few months ago. Dat se Leiit, die an de lächte Mainint hai ukommen. Si hun d'Recht op Asyl an der Belsch, méi d'Recht gëtt hinne verwirrt. D'Regierung brëcht Gesetz, an dem se de Leiit kin dariwwer dem Kap gëtt. Sie hun op der Stroos gelieft, an lo besetzen se dëst Gebäi. An dat Gebäi gehéiert der selwechter Regierung, die auch verantwortlich ass dofir, dass anzwech ënner Dach kommen. Same government that is responsible for giving shelter to these people. Op mans 10 Persone kommen no schwere Reschaueren zu Schanluchfa, dem kurdische Ria am Südoste vun der Türkei Liewen. Rettungsekippen op der Platz sichen am entweile no vermissten. Tausende Awohner an der Provinz liewen iwwer dems den Amend an zelterer Container zander hier Häiser 4 Wochen vun Erdbeben zersteiert goufen.